dia roshine ro mo Ndio kuria wa share kuria na kitani ramerie no maraika gikuyu giaku meciria muonaga ndiwe gikuyu omamakie ni de bastore mo Jackie kuria mwana wa Murang'a ri hi gicagi konyu ni kuhasa nyumete Murang'a Mathioya Jobe itura ritagwo kia muturi kuo bosho-ini lakini joe wakiruga cabaci ni undu wakorirwo ukianjiriria no tutware hihi thabara uria warirwo riu ni wajia kuruga cabaci na wajia guciendia kuria nenda-ini cabaci ona ndire no ni ndo ya gukorwo hiko-ini kiu kahinda kata mugwanja ari na twana twiri na ko ndike hiko-ini ndiari na wira ndarutaga na whatever no ginya make decision na ya faith na ito ma ndathamire no gituma brother yakwa mutu na agioka na genagia ndo mungiradi ni complete ni hotpot iria wonaga nguniko ni unite igafati no gicibanga hau na no irita na ndahurire ni hura step ma itihad ana mo ya kiju ra mutumia wake lights
thini wa Kameme kia jana bere kakina ni jana ne riu makianji kunjuria message ya mbere ndonire mundu coragia andu ingi muno mendaga kumenya urugagira ku wendagia atia ni mukawa ukorwo naguo no tuke turie na hau niho ndari a very quick as in you know real quick thinking giuga kumbe hii inaweza kwa biashara ngithura andu atatu ndathura andu acio atatu niho ndari kimera ni ri ndugagira mucie no ni njika deliveries wa mbere ari wa Kasarani ne mari umwe wa Westlands no ngi hakuhi Kino no rekera kayore na ndika kayore me I was ready to you know take the risk no ni uma kihiko-ini wi Friday ni wanjiriria gwi Saturday order ni wa icio ni wagia nicio ndajia kuona na plan yakwa yari ndecirege ndendia guku thoko-ini ngihu nego accumulate tubesha ngure jiko na ifuri Mungu alikuwa na plan nyingine ni the first day ndathie mundu cio wa mbere wa Kasarani ndamuria nigukurehera what you will do you just refund the fare ngigura in fact customer cio wa mbere ni wajurire kwa uza chapati zako 15 bob jo zile chapati tunakulanga hata zikaribizi zako wow I went back to the drawing board the first was a success I was very moved kumbe hii inaweza kuwa biashara ngianjia kugia na you know ile motisha na pika na post within no time I was gaining followers I was gaining so much engagement and people wanted to know chapati mistress really evolved to mwingine kujiita mistress no wa mare hare kaida kimajina waru ndira no wada ni juni wake hinado asuri ukenda hi ni uko oro rakura Kayole is a nice place and taking at all on babu on a video my daily like morning routine I had to wake up very get the beat time ya kuruga na ku hit the roads huo ukira gadha shigana jukira daishi I'm a morning person by that jukirite hearing them so kuruga dijajagia around 5-6 huo ni wamenyerera ru urikiraga tene ukaruga nigetha ukaima by the numite ugathie now I don't deliver I've obviously brought in people need to mada idhagia need to do a delivery one person kind of thing yes kana waheo order watwara kana kuria kungi eyo omire mutumwe uthi igana bero riu ni cigana bill ni shafashi 360 ni rugaga bero rugaga yes muthenya umwe do you know an event called KUT 5-a-side ni jigua kuria ni kuria Twitter yes ko nini goreto the last 2 event mekuwa na ya kurima ni matharu nishingi we kure rumwe na kasi niko na maana yake ithu twagicagi okay na wari na ciana daina ciana na in fact
balance. Mungu ni mwema. Ndanga. Na niwe Nairobi yahingirwo with immediate effect. Uhuru akiuga kuma muthi themwe tutirenda andu Nairobi oko wenja Nairobi ikare kuri Nairobi muikare Nairobi. Na ngikara ngiuga niwe atafungua after a week. Twaikaraga tukiona ngandara hingo. Ngandara serious. Ngiarĩria cũcũ mwĩra cũcũ he mũgũnda witũ arĩ hau na cũcũ nĩ akũrire rĩu ndarĩ maga mũno ningĩ akoragwo yo wika koguo na kũrĩma ti atĩ arĩ ndorakĩnjũria Mukami ngiona new 3 months no gwitũ kwĩheho nĩ go haha simlo ĩno hakuhĩ yes bed chini. What is the mko unapika unangojea customer shaka kuuza makanu huko. So inabidi I tell them business the information utapani order at least a day before. It's easy sababu chapati lazima upange ugakorwo ukimenya thabu tha cigano nicio turaruga mandathi kilo cigano na
ma thina hota ona kwirugamira na-ini mau ta mutumia motivation ni ciana ciakwa na reke nindie ndagia thayo ta uria ndagiire ndaikara uguo ngiwa korwo ndi wika ta ndagia na thayo wa meciria na that is one role priority motivation muno tondu ni njokagiria Ngai ngatho the fact ndagurire na tubesha turia twakwa ndethondekeire it gave me all the more reason to keep working. Challenge imekuwa saa zingine kiwa tu hata hapo kwa mtandao ni agwire kwetu maundu tuingie andu meciragia kwe mundu ngiuga no cabaci aruga in fact unaweza eka tu picha mzuri tu mundu akwenda kwa cabaci no ciko maintainaga because we have made it look like if you look a certain way wagire kuruta wira calvaries kuri mundu ndacemana nake akajira but I tell them choosing jobs that has made us sometimes kazi la kama unataka there is a way to so challenges za semenya at hiyo kuhudhio kifogo aja kifogo inya ithatha 696 hore uthie na mbere ukinyire o hau nigetha ni njuri riu ringi ni mukawa ni mana gukinyira andu aria othe makiria rugo kare we are coming very soon. Asante sana na mukoma. Amen. Burari wa Kameme TV wira ni wira o kiria giothe muturire waku ungiguikiria nya wikare hau ni na moko maku ndukanaigwe munyihu ndukane ucio ni chapati mistress ni gatha igana ya 50 jira aho muno kuingira ya 713 pay bill best
na cabaci ciake makiona ko ndishikire nyingi hena cia bata muhotani witu besha cia ngiri igana ni wa Kameme kure ni wa 5731 account ni mugekira pata besha ugekira shilingi igana rimwe ni 57033131 account ni pata na muhotani witu niwe witagwo niwe hotani igana ria 50 kejaranirie na kimunegerie besha yake iria kihotanire guku thiini wa Kameme TV. Iga uhoro waku? Hello, we mwaga muno. We Idi mwaga. unore kugita witu? Di no wa Kabati ka Muranga. Aha, waitanga. Ah,